Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Tra, hoera mai ora na whaahua tātou I tō tātou whareri whaahut ai te mhana api. Maruru I te atua no te mhana api tana whawhan o nei tātou. E no rira I te mhana I roto I tātou whanhaur a Tahiti Vibes. I unei I roto I tātou pūra tio Hiti FM. Te wawana I a tātou I te wharira mai te tei aitoa tori te prano te himene. O iho I a salu. Yorana sal. Yorana koko. Yorana to tau te pe I tau te teme. Maruru mai te pei tō tau a whareri ai te mhana. Te te whanhaur a tā nā tātou I te mhana. Te tumu I oe a mui mai ei. I roto I te ie aparau a nā tātou. I roto I tā tātou pūra tio Hiti FM nei. O I hui mātira te tei himene api. Non I esho I te parau no te ie mai tovi. Nā mua ara tau a hare tue rira. Hina anuna nei te mana oe ani a tue sal. O wai te ato sal e no hia mai oia. Aita, maruru mai te whareri I te mhana, te animero oeira o te are u. Aita, o wau no hoa te ia, sal, no te whenua taa mai tō mautupuna, e warewa mai wau I pape tenei no te rawera I te hupa. E no trato ara man oe, harame mne himene. No reira wau I tame I mne teiti nei. Me harame wau e himene, no te mea te wera tra me roto I au. Maruru mai te sal no te mapahonu rata o horo mai rea. Te mei hare tau e sui ta tau a tumprau. No te mhana moti rā trai a himene I papahia mai. E oe. Pene e toturuhia mai e tō e ato o tamaine. Nā oe te rira whatatari. Me menahia te ie man o tsarat a mai rutu ia oe. E papai te teire o himene. Non e sio hoarai te ie mai tatatu I whaaruru mai. O iho I te ie tovi ahuru mai. Maruru mai te no te mea te ie himene papahia I au. I roto hoa I te wahi mātou I opanipanihi ai. Opanipanihi atu waro I hia mātou te ie ati te maha maua, te tiro ahuru maiwa. Ua opanipanihi mātou te te ho tēra. Te mahana mātou I whaai te hei mai e maha mātou I hia, ai te o tā whaahau na hia te teime. Au ara tamao tamahaina o meari, te rā te tamahaina I tiro hia. Nānei tauturi mātou I roto I te atita. Ahuru mahana mātou tō panipani rahia, hei te teime hopea, te pō hopea mātou I te e pia. I rira tō hepana I tare rā mai patotono mai tō au tamatana I te papa I te himene no te enu no tātou, uti te mau parau hohonu mau, ia hi o noa wau te ora au te area I ora he me tātou, mea rei te whiwhi. Mea rei mau atu māwiwi no rea wau I mana aroa I papai hoa te himene. Wai tau ai te toi maaroroa te himene te o tira I au. Ai te rain he mai tei. Te mau nahe parau, te reta parau, te mau irawa ta I tu uroto. Wahi I au te whare, wa whaaforo o te rira. Me roto rā te teime mātou whiwhi mea whiwhi mau. Ha maruru mau te atua. O te mea te temu rāwea tā mātou I roa I orai mātou. Ai te toi mātou I whiwhi roa. Ha maruru te emu oro me tua I tupa I tā tātou ra au teti nā mua roa. Ha maruru me te ewa no te mea warawai mātou tara. E nā rato I te pure. E te ia toa mō rā au nā rāpai au mai. Nā ro ha maruru me te I te parahoa, o te I tuia mātou I te pure, o te tani niu mai, te rātara au e rawe. I hape mātou I whiwhiru. E warawai mātou te rira. Tā mātou ha maruru mai te enei. Tā tātou ha apai rairo he tau whenua te mō e tāretia. Te ie mopātia. Ai te toho mātou I whae, uhare mātou I pātia I mātou. Ere no te mea e ha, o pe mātou. Pene ai no te ria mātou I ti whiwhiro, koko. Te ahuru au te pō, I rea tu hamatara I te pāpa I te himene. Watu mai te teimau paraparau, te teimau tai ahimene, inen he e whahare mo I nuna. Tēnei sā trapa I te praura o I te poho pea. Menahia tera mea tare rā mai te teiri o tau e whaar o re rā wa whaopa oe te teiri mau pere o mai tere no rei tiri mo po. Rutu I tera pia ho tera teiti o e tātai ara. Te pia no nei te poromurhai. Pōuro te teime, pōuro te mahana whaarono mātou te rāmu parau tie mai. I te roto o mātou, me whiwhi mau, a tere te e hipai tupu e tu tātou whenua. I roto I te awhatatiata, me rei te mu whaai te rā e whea poe, e tupu noa. Pōuro te mahana, e mea poe, e mea tātai whaaru e mai, e mea te rei whiwhi, e mea te rei whaare wahe wharani. O riro te ria mea,
Nā he pro e, whātei mai hāra ati tei te me, whātei maharo atu ti te mu mai, no te mea, e te noara rātou. Wariro tōra te rira e whaititu rā te te mu tāta, mea au hoa rau, whaititu au, e timi rai te rau e au. No te mea tāta papa e himene au, ui no ngoro te au, e hā tau e hopoi, nā ta unu nā, e matara nai wau rape au te ipsio. E hā, te e tau i pro e, papa e wau ti te himene nā tātou. Tara pro e te mihi mei na tō te ara. Tā tātou ia whiti i te mori i tuenua wharani, te tiara. Pūro te mhana e tui te Facebook e i tēnō o e tera message whaitui tō rā, tā rātou ia tātou, te inu nā. O tāro tō mai ti te mwhai arahi nā whenua mai i wharani mai, o tāre a mai tauturu i tātou, i roto i tō tātou whenua, o ria i pero e, o i te tō te ao tō tātou whiwhi, o mihi mai rātou, o tauturu mai rātou i tātou. Sha, nā mua e tau a hare rātou e mua. Nene ane himene i mai te tei wahi o te i reo himene papa i mai. E nā oho e te papa i rahi o pai a te i hoa mohi aiti. He mama, te i ene ho i mato, inua i te hotera, tiare tahi tie. O pani hi a mato, i roto i te hotera e pape e te, e mua i te i e mai, towi ahuru mai wā. Te mahu i o ine, te mau utu a whare, te oto nei hoi, tō te whenua ato a, te mihi mai nei, tō te ara. Wa mo e tō tato mau me tua, wa mo e tō tato mau hoa here, wa mo e tō tato mau hoa here. Te atua mana hope, aroha mai i amatu. Te atua mana hope, aroha mai i amatu. Kia te eno te hea papa e rahi nau te ehimene, e re tō ho me i te ru tau di te imu rā mea, ani rā tara karawi e me heru ori. Nena ono tō e tau dia, pata maru no. Wahare no mai tara mumana o rito ia. Ai te tau stiro. Tau no i mohi ai rue pihi au, tau wini, no taruhoru rai au. At me wui te ue, ai tēnei haruhoru i au nai mai, o mo e te e hepo. Tara wea, i mau mai e, hui atu o te whare, te wei noa te e pēto tau wini. Mena o te whahare. Te iti ararasari te nenhe o te parapara o te te reo himene nei, i a wharo ana atu o, me te mera te veira te tei a paro i vaira i roto i te reo himene. Te nei rā, te oparau ta oe i tu mai roto i te reo himene, ea te oparau ta oe i tu mai. Te iohopa e o te i himene, aroha mai, o koko, e re te i tona i o mau. E re te i te oparau mau, tau i mai ti mai, o pani. Hei rau whare, whare o studio haru. Hei rau me o wha i te turo o ia meari. Meari, wharo tāna tara himene. O wharo ona, e nana i tata i te hemo me roto, ia te music, te paraparaura, e papa ira. Tata i ona ia, papa, ai te tono ro tara whai, e whapai e huri, e tu mai tara i muri, i mua. E hei, ai marori to hoa, me hamaruru o i te atu ono te imutumari api te e tau. Tō rātou arahini te ehipa, tau hara ta i te, papa e himene, te hipa himene, me arahiro ono, te hipa whatantono wa ia, o te mea, te wera te mūre tau pororo tai titano ia, mon oro ue, me tano, hani pai mauni no mini tau, i te tōpa tata e tā mai, i te i me tau. Ai te tamahine nā mai, ai titano oro, whāparo. Te i o tā himene, o pani, me taimharoa, e ue te hawa e hara o pani o tui tua e hei tatau mea i o. Nana imi te i o, tara hoa e pe wahi hope aro. Te atua mana hope. Aroha mai mātou. O pera one au tara no, aroha mai. Te poro i ra hope a tara i tō tau nuna ai tēnā e te atua i tui tō tātou orara.
I whohoa tara tō tātou atua, I whohoa tātou e ani. E ani tō tātou atua, e tauturu mai tātou, tauturu mai. Arawha mai mātou te enu nā, o te whiwhi rutu I te ie mō tiruturo api, mai api te tātou I tēnei, me pē no. Ahani e no te nono, sawari I te tātou nono, e nen he, e ara I te rira, te ie I te nen he. I te hiatu. I te hi. E ona I te waru ai han amai, e harmani e au, harini e au. Koko. Tēnei Shal, ere me ohi, no oe pai hoe me tō tāne, heua tō te rira, no tō e tata papahimene, e parahuia me te te e tau e uiri bai ia. No te mea raha I e, a tō e hopa e te mahine e paramaira, a ua ohi e pai a tō urua mana o te tū. A te ohi e ro. A te ohi e ro, iau, ona rau, o maro ona iau, no tu e tau mea protu ei, e tata I tō papahimene, a te tō nei tu. Nā mea, I te papu ona te e himene, nene te e himene awha I te poro u, ho honu mau I tō taunu nā, e awai nā o he poro tō taunu nā, I fwoi hatano te parapraura. O maro, e ho ere koko, au e ho e whaari I ia, te mana te itiro e wa tano mai te ho mea ri churi atara e tara parau. E te ioa, te ioa. Mea, nā mea ona au o e te haro, o panipani. Tera, noria, te e tau, te i tātou whea tamari, nā ono pai tātou mo me tua ei, tātou, ia tātou e parau mai o hea. Tūna o ia o e raro, e wharo o ia rātou, eia, ia mataran ame, o hawa, te roa mai. Tera. Ene ko tano mai te hoa ia te i o ke tūrahia mai, arofa mai, arofa mai. Te atua arofa mai, Te rātou he hope, te atua mana hope, aroha mai e mātou, o te mea tiro tō mātou I tiwhiwhi, e te ie mai, e ere te me ohi e, me arhei tō mātou mo me tua, mo hoa here, mo tae, mo tuahini I rau e hia. E te ie mai, tāo hero he tātou ni te ono hanere te hapa. A te hira he patupu e tō tātou whenua, no ria ua pūa I te raman au e, papa I te himene, e ani ana nā mua, e hea te himene, e hea mo paraparau tu roto. E ua horo mai ona koko, me ai tui o he parahai. E ue, me taino mai te impura paraparau, e tau kamaka, wana e tarapo, o hoa, o taramu tumari I pohi I te rapo, o pepe ea, o matara mai mātou. No ria te iteira o e rutu tamo o hi mea hohoa, clip, pai parohia. Te veira tara parti, tara tua mātamu, o te roto mau I tō te rei tāwiri rahi. E tau hoa here tara, ni te rā rui, E te piti tutuha, e ue, tā mea ni hini aro, ia ua te tātou. Ia pai roto no te clip, pea no pai tātou no tara mea, whaai te he me te mea pea. Te piti o te tuha, o I te he mau I mahina. Te ora matara mai mātou nā rapai te ho tērā, o ora te mai, tēnei hā mai te atua, hā maruru I ana, e poro I tō tāu anu ai, ai te tō tātou ora ai whae ai o. E nu ahu ona, te ora, tēnā o meira mea ri aru era, e paraparau, e huri te api. Te e matai te api, I hope ana te e matai te piti ahuru maho e, wa huri tātou te api. Te matai te mua. He pa api te tupu, no atu ia, te wera te emu whaarar a te hana au mere te ia tiro Omicron. E ona rau tō taunu nā, ai te ona tai awa hau. Ai te ona tai awa hau, wahina aro tō mau e tu parau no te hau roto, te e himene. Roto I tō hoa, te ite rau tō I awi awha e mei tera mabusiti, te e mamuhine ti tapa, papa e hene hau. Tara te he poro I raho pe aroa nen he tu, no te mea, o te tēra mei te I e tiro, te tupura e te patiara, o whiwhi tō taunu, o hare no ni ditei te me, ei maro, hare ni poron tae kei tae me ditei. O tupu te pēpea, o tupu te mea, ti te mu are heu, o tupu ti te mu whaino rā tara patia, whaino tu ia mea ma, whaino tu. E ha te he pei tupu, ai ti awharu. No e rata I e hare tunei, hope ama teiti, o hina aro ma o meari, e tu ti te tāpō, hohonu mo te parono te hau, o te taunu nā. A piti hia mai e te whaatere a hau o te nahia parau, te whami pai paro nahia. Warawe rātou te ie pe, e o whawhawha rātou te tau whenua, nā rātou te ie mea whaatere hau. Ia Isabel Sachet, maruru mai te, tauha maruru nei. Wahina ora ona awhai hia te tap ono te hau, rātou te nuna. Nā rātou te e hoho ata mau e tāwiri, o hina hoa maua I a tupu te hau. Nō ria tara mpara papa I te pēhau pe aro I papa hi ai e whae a hau no tātou, I a wai no tātou rito tere, I a amui no tātou.
Tra pa in puro I raho pe ta mo hina oi puro I to taunu na. Oria tra. Ia mo sa le piritura tātou I rutu I te I orua hope amateti no era mateti api. Tēnā ora pa I to reo e huri te api. Te ora mena rato meni tātou te tei tau mawiwi. Mawiwi mo. Te mana o nei, orua to rutu I te I whanhora, te I hoho ai patahian, te I reo himene. Ia nen he tātou I parahiri tu tau. I huri te api I tei te mateti mua nei. Ia mai te itu ato tātou rara. Ia mai te itu tātou rara. Ia mai te itu tātou rara. I te iene hope amatahiti, te I te rao e te temu tua whare, o moe te mo me tua. O toe no me te mo tamari. Te ria me mana ana, tau mana ana ora, rātou. I te oe, ta mao ta mahinge, te mau rā mao I te whare mai e te rau hei opening pani hia. O whiwhi ona. O hare ora ona ni parau rā e, ia moe pei rau. E hapa e ono. O pura mai ona ia mau. Te rā mai mau e te whare. I te himahana o pura ona ia mau. Ahani pe uro. I tāpe ho e whai tu taimha. I mitapa I mtu a whare hare hi ara. Wam oen me tua. E hapa I tō rātou ho. Pase ona nā te toi mai. Ai tipo e mai e tāna ho. Tōna ho here. Mātou e maha. Tau kādet. E tau mautua e tau hene. Tiro toi mātou te whiwhi rā te. Tiro toi te whiwhi. Tēnei sāle hea ia te teia paroid ana oe I tō tau ahui atira. E whar omeri ia tatu I te menei. Aita, nā roro o e whātaimeti nā muaro tā maruru a, o te I e mo taurere e hauti me tau pehe. Ia ere moana e taurere api te e. Ia teito o hauti nā museti e mo taurere api o te e tau. Me e tarato whanahora a, me e tarato hi ora. E ngā roto o e whātaimeti I tapu ora fo I tō tau ai whaar omeira, no te e noera. Ia mai no tāturu tō te hau, ia mai no tāturu tō te here, te aturi te whatu. Te aturi, ona nā tēnei hei tau turi tatu. E whaatai te temu tapu orwhoa, te ia tau reira I tāwiri me tā mau klip ia Bonafin, manuari. Muwhea, tamari, tāta teiti nē te i. O oro. Uhare te tau mo. O oro ia rato na te mea muwhea api e ohi e hipa vitiviti. E whātai tapu arwhai tō tātou whātere hau Isabel Sashe. Ngāro rau o whātai me te tapu arwhua tae. Tae. I tō tātou tāwana eiro, Michel Buia. Te I hoa tau, hoa rei tēnau. E oriro tō hoa te e mahane whatu e hepa. Tau hina anu nei whātai me te tapu arwhua. Ai tō nei rohi tau vi. Paruru o nei ana. Te teira whiwhita nei rohi ia I te whenua Fran. O tā tātou I whaaro pōru. Ngā roa whātai me te himene nana. O te mea o whaaro o tāwana I te himene hou ona rewa tu. O aro tāwana. O whaaro ona. E tau hina aro whātai me te tapu aro whai a tāwana. E whaitui tō tāwana te tietu ne mātou ia oe, ia orua, ia auto pōru. E pāwheti tama ia hau mai. E te roto te teme. Hina aro no I wou e protu ia oe. Ia mai te tātou te noera. Ia mai te mataiti api. E mataiti api mua. Hepa api ia te tupu. Nori a mai te ino o e tāwana te arwoi arahei. E taino to atu tō maua o me tua. I whenua taa. E I te o e te ure tauno. Tā maua e whātai me te tapu arwha. E ia tātou. Ia tātou ato. Ia orua. Ia wāleri hare tura. E tā tātou radio. Tā tātou radio. Hiti FM. Tau hina ana no e hare mei nei paraparau e ai te rau e o tae tō puna au iau haa. Tēnā mō te mea ne. E te mhana o iti o te hia e ohi e roa. Nene o hui whaama hoi mana. E tau karawi e tau himene. Nene o himene tu ho e tau prare pētoa. O mauia. Nene o hauti. Trai. Hana o I tāta hauti me hipara heri ia. Tene o tā maumono tō hapi ui au tauti te mhana. Sepa. Nene hauti. Trai te te mana ori I koko. Nahi e parau hamei te mei tia tu e tātu. Ona e hoa tēnen hei tauturu I tō tātu nuna tō tātu huira tiru te whiwhi te ati. E ia tamahana hana mai ona. Te tātu ara tō tāu nuna. Trai ni aro, tei aho arai, trai raroro. Nāna e puahu. Nahi e parau. Tō tātou mau whei a rawera au teiti. Tau a maruru mai tēne. Maruru. Sāle no te opaniro ai ta tau a whanhora. He mene mai oe te teire. He mene na tātou no te ie no era haretu nei. E riro topa I e poro I na tātou. Tātou poro e amere te mei.
no tō tāu hui ratira, mō hei atu e tahi atu nei tāpuru a Hiti FM, ia nei ratu ia mai te eito i noe rā, e te mataiti api whāmai rei mo e tatu, te te aturi nei te mana oe, matahiti mua nei, te wei ara te te opor a na orua, i te i matahiti mua haremeni mo e tatu, a parau whaahotu e tatu, i e sioi te rira, ma opor a. Oia, mea hei opor a koko. Ara. O ti ena. Te ti enu ora e matahiti mua. Nori e tara parau e hurira tatu te api, te ara tatu i roto i te hoe matahiti api, i roto i te maitei, i roto i te chau atoa. Nga roa himene ho e himene rawi papai, ai te toe i te rohi te himene, e anu enu a te atua. Anu enu a te atua. Te parau ia e, titi aho te mahana, tamai te rā te atua. I hamaharuru no pai tatu i anu. Wala. O te roa. Hiti whaaho mai ne te ho e wahana api ini ai tō tātou ne whenua no e e tō una a maohie ia hamaruru tātou i te whatu no te ora ia hamaruru tātou i te whatu no te ora ia ana noa tō oe oa i roto i te roara au te mahana api ia anoa tō oe here i roto i te roara au te mahana ia amanoa tō oe aroha i te roara au te mahana api ia noa ia noa te atua ia noa te atua ia ana noa tō oe oa i roto i te roara au te mahana ia pura noa tō oe here i roto i te roara au te mahana api ia amanoa tō oe aroha i roto i te roara au te mahana ia noa te atua ia noa te atua. Maruru mai te isa, tara hoe here mā, maruru mai te ia i tō tātou wharere ai, te mana tara wharo mai rea tātou i te momana aotua, o sari u no te ia reo himene, te ia toa himene te tawirihia, e tōna toa tamahini a meari, no rira na oto e matai te atu, e te rira hoa, e te ia toa paroi no roto mai a Shad, e te ia oroa hope a matahiti, ta tātou e tomo atu nei, e ia maitai roa tātou i te matahiti api, ta tātou e tomo atu nei. No rira, tara te tei paroi a, no matua toa i unei nei, ta tātou ratio Hiti FM, e maitai roa tātou i te tātou ara o te mahana. Ciao. Yaorana et Maeva sur Hiti FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. En cette veille de Noël, nous nous sommes dit qu'il fallait amener de la douceur, même si le sujet dont on va parler ce matin nous a bien embêtés toute l'année, mais on va le faire en chanson. Et pour ce faire, on accueille Meari Camélia. Yaorana, ma belle. Yaorana. Alors, on t'a vu il y a quelques jours sur ce plateau avec Kevin. Aujourd'hui, nos auditeurs vont avoir le plaisir de découvrir dans l'interview en Réo Tahiti ton papa, Charlet. Tout à fait. Avec lequel tu collabores. Alors, ton papa m'a dit, ouais, c'est ma manageuse. Hein. Voilà. Et toi, donc, tu es l'interprète de ces compositions sur lesquelles, effectivement, tu donnes ton avis. Et ça, c'est super bien. Donc, tu es venu aujourd'hui pour nous parler donc de votre composition. Alors, cette chanson, elle nous parle de quoi, ma belle? Alors, Aruhamai raconte en fait le vécu de mon père, que c'est lui qui l'a écrite. Lors de la grande vague qu'il y a eu avec le Covid et le variant Delta, qui a touché énormément de gens, et ça a également touché ma famille et plus précisément mon père, mes parents. Et lorsqu'il a été confiné dans un hôtel dédié au Covid,
étant auteur-compositeur, il s'est donc mis à composer sur son vécu personnel. Et en passant, on s'est dit qu'on allait en même temps rendre hommage à toutes les victimes du Covid, mais aussi que cette chanson pouvait venir soutenir toutes les familles endeuillées. Et surtout, on a souhaité que cette chanson soit porteur de paix, porteur de message de paix, d'union, et que l'on puisse, pour cette nouvelle année 2022, passer à autre chose et tourner la page sur ce qu'il nous est arrivé, tout en ayant en mémoire que il y a eu énormément de morts. Et c'est ça le message de cette chanson. Alors pour nos auditeurs qui maîtriseraient pas donc le Reo Tahiti, est-ce que tu peux justement nous dévoiler un petit peu les paroles? Alors, dans la première partie, dans le premier couplet en fait de la chanson, mon père s'adresse à sa mère en fait, qui se situe sur Taha, et il lui dit maman, là aujourd'hui, on est dans l'hôtel dédié au Covid, et on est tous malades. Et là, c'est de ça dont parle la première partie. Puis il commence à parler du fait que aux médias, on n'entend que ça. On a tous perdu quelqu'un de très cher. Et par la suite, il demande au Seigneur, d'où le nom Aruhamai, de venir en aide à la population et de nous aider à franchir cette étape ou cette vague qui a été mortelle pour nous, les Polynésiens. Tu pourrais nous redonner le refrain? C'est pas trop te demander? Wamu e totatomo me tua, wamu e totatono hoa here. Te atua mana hope arohamai yamato. C'est super beau. C'est très émouvant, effectivement, déjà à écouter. Comme ça, c'est bien. Ça permettra aussi aux auditeurs qui ne te connaissent pas, justement, d'être tentés d'aller découvrir cette chanson. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez fait un clip? Oui. Alors, raconte-moi un petit peu l'histoire de ce clip. Alors, dans le clip, on a voulu mettre... le scénario en avant, le scénario où il était dans l'hôtel, où il montrait qu'il était malade, mais on n'a pas voulu partir trop dans le drama et trop dans la tristesse. Donc on a accompagné la suite de ce clip par une danse fait par moi-même, une danse qui représente la paix et l'union. Alors du coup, le clip, il est disponible sur Facebook. Sur Facebook. Alors, rappelle votre page du coup. Oui, donc c'est la page de mon père, Charles U, artiste, mais on peut également le retrouver sur YouTube, pareil, Charles U, Aruhamai. D'accord. Tu as déjà eu des retours un petit peu, des gens qui sont autour de vous sur cette chanson, sur ce clip? Alors c'est quoi le retour? Des retours positifs et surtout des remerciements, car surtout pour les familles qui ont été impactées, qui ont perdu des membres de leur famille, ça a été pour eux un moyen de faire leur deuil, un moyen pour eux de pouvoir tourner la page, mais ça les permet également de ne pas oublier ce qui s'est passé. Donc beaucoup de remerciements du Fénois, mais également de l'extérieur. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Nous, ça nous touche beaucoup. Bon, c'est bien. Alors là, du coup, en cette veille de Noël, vous allez le célébrer, j'imagine, en famille. En famille, uniquement, oui. Tu as un message à passer justement à nos auditeurs, aux familles polynésiennes qui nous écoutent? Eh bien, je souhaite à tous les Polynésiens de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je les souhaite également tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année, en espérant qu'elle soit, et je pense, oui, qu'elle sera meilleure que cette année. Effectivement, c'est ce qu'il faut nous souhaiter à tous, parce que ça y est, ça n'a pas été simple. Il y a des choses qui vont arriver début 2022 pour vous? Plutôt, oui, vers mars. D'autres projets avec mon père, des projets personnels. Je pense que là, on va commencer à reprendre le cours de la vie qui a été stoppé quand même par cette maladie. Mais là, je pense qu'on va démarrer sur de bons pieds. À mon avis, il y aura beaucoup de projets. Mais écoute, c'est avec grand plaisir du coup qu'on vous recevra à ce moment-là sur le plateau d'Iti FM. La chanson tourne sur nos ondes déjà.
Et c'est avec plaisir qu'on vous accompagnera sur vos futurs projets. On profite de cette interview juste d'avant Noël pour vous présenter à tous les souhaits de passer de belles fêtes, d'être heureux, de partager ces moments en famille et puis de faire attention quand même parce que il faut toujours être prudent. Malgré tout, les choses ne sont pas complètement terminées. Nous, on est super heureux de vous donner rendez-vous justement sur la page Facebook pour retrouver en vidéo cette interview avec cette jolie demoiselle. Prenez soin de vous. Nana. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.